Inanon na utay ni Kateipas, meto atapewa temini simina, ayaru ko na piaupas. Yakau ka na metarua te sana ikanto ka. Amen suangay, panatopagi don te mani te menna, ege kiata mantana. Te mua, ya kukurei panatopagi, may kukurei panosinaw nanamipas. Ate ya nariya inanganak kanta katakaya, may anaki katakatakakin topagi, ay muarara riking ay etiay panatopagi don te mani. Slippery piece of... Yeah, look at you go! You're so good! Don't make me laugh. Why? Jesus! Ene baka. Wait. Araw ngay tabi-tabi ra kaya bunti na bay bukiya kain nilang nawan manarariri ya ke chupai pa ni PS. Pasate na bukin kay sakakin na ara beach ada the sandwich ndiri ko tanga de binawa. Tebon nang ka ay nang kabaran na temeng na ra beach ayo. Nanang kanga aware kana sipuntara ruaya roy opening ay tingani ra yon na terayo. Hari kita kapan bayar ni lari kin bibitagin raman ko. Nena kiri kita na pun cepe kitera. Mesna pun to na kingayan derawawa. Ayah de punta kang mana na ko imi. Katera kan nakam kikiya kin tatararwa ni big ba ami big ko ni ngaya na kami awin kan. Kapusia lagi. Biga ite bubu ko di kona yandanga. Kapusia lagi. Kapusia lagi. Biga ite bubu ko di kona yandanga. Kapusia lagi. Biga ite bubu ko di kona yandanga. Kapusia lagi. Biga ite bubu ko di kona yandanga. Deros, one time away. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 run away. Away.
Angia ikawa yoni kilipesa kapenia ayatain tipinko ay muarara liki ainia kapenia ayapakantai on tairikin takakaru meteman me kapenia ayatain sukura likia nasia ainia takakaru tipinko amani anakon tepani noi nangkon on nenging on mukona adei akasuka kintingaria ndakawa andiria kinakete pai ayakaroi ya kita ngiria pa nakasuka katay puniroya iroya yakaru pate ya ino meten taradwa iroya yakaru Pimko. My name is Tara Nathan Brigasol. I'm 10 years old and I'm from the island of Memen. My name is Piotr Reis. I'm 18 years of age and I am a Form 6 student at Sacred Heart High School this year. Kiribati is getting on and I think it is not the same as the previous year. Kiribati is a small dot on a map and it is about 2 to 3 meters above sea level. My concern is that if sea level keep on rising, my beloved country Kiribati will no longer exist. Meuri. Arau Lisa Aramwais. Ay dewi mewanu aureliki. Mega iboda no tarawa. Ge wareregi oy kakabungana tamani bayo ibuki imeya usu. Deta ye oy arang tarigan menna kiregi ni mekina. Oy regi men bibitakin kanwani po. Erang kanga regen teran ne mem ibuki ni meya usu. Ngayari ya no kuni kakaya ri kiteran ne mem dakawa ri to. Retara meuri, tagin tebua, demosirawa, iantamena, ianayena, onotoa, tarawayeta, meyaki maringa, altapumenga, nesiku kiribes, iantebuka. So kiribes ne boboto, kiribes Itangira suororo ikukure ikai ngare nikatuapo inanakawa kinatonga siapo kiribesi Pera Kiribati au satay ngairatay pas sa kakatuka griyat rawan tipas. Kana iti arapas au sa katuka pa akatuka gikaway. Ang kana sinagito ka ay akay na ginagito pinagtaro ang nambusina ko tipas. Erosira toko daytay ay ariswag ang nanagrili.